چیروکا سیزدهمین، چیروکا پارسەکێ سێیەمین. ئەی خانما سپەحی و ناودار، باوەڕ نەکە ku çîroka min ji yên hevalên min kêm ecêbtir e. Na, ew bê sînûr ecêb e. Eger bextreşiya hevalên min ji ber qederê an tesadûfê rû dabe jî, ez bixwe yên ku ez êşandim e, ji çavekî û rêha min kirine, gunehkar nakim. Niha guh bidin min. Ez Mîr kurê mîrekî me. Mîr Kasîb bavê min bû. Piştî mirinawî, mîrektî bi weraset derbazî min bû. Min bi aqil û edalet ji bo qenciya rûniştivanên mîrîtiya xwe welat îdare dikir. Min ji gerên li ser deryayê gelekî hez dikir. Ji vê yekê ez ne mehrûm bûm. Ji lewre paytextê min li kêleka deryayê bû û her wiha gelek girav jî bi ser mîrîtiya min vebû. Ku ji bo şer û parastina welêt hatibûn biçekirin. Carekê min xwest ez serîkî li giravê xwe bixem, ji bo seferê min 10 keştî dan hazir kirin. Piştî sefera me 20 rojan şevekê em pêrgî dijbayekî bûn. Bi hingura sibehê re ku êdî pêlên deryayê siz bûbûn, me li ber giraveke lenger avêt. Em ji keştiyê da ketin, çûn reşahiyê, xwarin hate çêkirin, me xwarin xwar û em 2 rojan li wê derê li hêviya daketina pêlan man. Welhasil em carekê din ketin keştiyê û em 20 rojên din jî çûn. Lê mixabin me rûta xwe winda kir. Ne me ne jî kaptên dizanî ka em li ku derê ne. Me dîdevan şand ser dîrekê keştiyê. Ew hilkêşa jûr piştî middetekî ew daket û wî got: Li milê rastê min li ser avê masî dîtin. Lê li dûr gelekî dûr tiştekî ku geh reş û geh spî dibû xuya dikir. Wê gavê kaptên bi tirseke mezin şaşika xwe avêt erdê, riha xwe kişand û qêriya. Ew tişt dawiya me ye. Kesek ji me ji vir xilas nabe êdî. Wî xwe negirt û giriya. Em jî pêre giriyan. Min ji wî pirsî ka mesele çi ye? Wî got: Ey mîrê me, tu zanî roja ku em pêrgî dijbayekî hatin û em ji rotayê derketin, ji wê rojê û vir de em rotayê nabînin. Min nekarî ez rotayê serrast bikim. Çi mixabin bayekî xweş jînîne ku me bibe ser rêya me. Ew tiştê ku dîdevanî ji jûr dît, ew çiyayekî reşî bi miqnatis e. Jê re çiyayê miqnatîs tê gotin. Ew keştiya me ber bi xwe ve, bê ku em bikaribin tiştekî bikin dikişîne. Keştî dê ji hev bikeve û hemî bizmar bifirin herin bi wî çiyayê ve bizeliqin. Her hal tu texmîn dikî çi qas bizmar ji keştiyên xerqbûyî, hilweşyayî bi wî çiyayê ve zeliqîne. Tenê Xwedê dizane. Li ser tûpoka çiyayê kumbetek ji paxir ku destûnan radigirin heye. Li ser kumbetê siwarekî li pişta hespekî ye. Di destê wî de rimeke ji paxir heye û singa wî bi zirxeke ji gulepêçayê ye ku lê tilsim û navên nenas hatine neqişandin. û divê tu zanibî ey mîrê min, heya ku ew siwar li pişta wî hespî be, hemî keştiyên ku di vir re dibihûrin, dê bên hilweşîn, parçekirin, hemî hêsin dê bi wî çiyayê ve bizeliqin û dêrê wî hemî bixeniqin. Çirêyeke felatê nîne heya ku ew siwar ji ser pişta wî hespî neyê daxistin. Bi van gotinan re kaptan bi awayekî tesîrkar û xemgîn giriya. Me hemîyan xatir ji hev xwest, me bawer dikir ku çû çareyeke felatê nemaye. Bi rastî jî bi hingura sibehê re me teesîra çiyayê miqnatîs hîs kir. Gava em nêzik bûn, bi hezaran bizmar ji keştiyên hatin rakirin û ber bi çiyayê ve firiyan û bi çiyayê ve zeliqîn. Pêre jî kêlekên keştiyê ji hev çûn û em hemî gerî nav deryayê bûn. Piraniya me xeniqîn. Hinek jî li ber pêl û bayî vir de û wir de çûn. Heçî ezim ez xuram. Xwedayê mezin, ez ji kul û kederên din yên mezintir parastim. Min hişk bi textekî girt û xwe pê ve zeliqand, pêlan ez avêtim qeraxa deryayê, quntara çiyayê bi miqnatîs. Li wê derê min şivereyek ku wek derenceyek di zinaran de hatibû kûlan, ber bi jûra çiyê dikişiya dît. Min gelekî dua kirin û ji Xwedê re spas kir, bi alîkariya Xwedê ez gihiştim serê çiyê. Ji ber serkeftina xwe ez gelekî kêfxweş bûm. Min çûk da erdê careke din ji Xwedê re spas kir. Lê ez welê westiya bûm ku ez di cih de ketim erdê û di xewê re çûm.
دخوا خدا من دنگک بهیست و ها دگود ای کوره کاسیب گاوا تو شیار ببی لبر پین خوا بکولا توی تیرکوانه کی جپاخر و سه تیرین گلهی کو به اشارتا نقشان دینا ببینی بوی تیرکوانی تیر با وجه سواره لپشتا هسپی و وی بکوژه بوی آوائی توی مروواهای جقمچی وی رزگار بکی اوه گری ناف دریای ببه و ده تیرکوان جدست تابکه و عرده دوی توی تیرکوانی لجه بره وشیری بخینی بن آخه پشتره ده خمینی به دریای بکه و آف بلند ببه حیاکو بگه هجه سر چیایی جهتا و گاوه توی قایقه که عمرو و گیته ده ببینی کو او ده بره قایقه دریجی تا بکه ناترسه بکه و قایقه لیدوی تو ناو خوده ذکر نکی مروفه لقایقه ده 10 روزان بتره سفره بکه پاشه هون ده بگهیجن دریای رحمه لوی دره مروفه کی دن ده تا ببه ولاته تا لی جبیر نکه هر تشت به شرط ویه که انگو دوی تو ناو خوده بلیو نکی از جخوی شیار بوم من طاول هر تشتکو جمن راحت بو گوتن کر من به تیرکوانی سوار گری ناو آوه کر من تیرکوان خز جه بره آخاوه سر پاشه آوا دریای بخومین و گرمین بلند بو گهاشت جه من پشتی کلیه که قایقه خویا بو و بر به من وهات من سپاسی خدای مازن کر لقایقه مروفه کی جپاخر کو سنگاوی بزرخه کی گلهی پیچایی و به اشارت و ناوان نقشان دی بو رونشتی بو بیکو از گوتنه که بیجم کتم قایقه مروفه جپاخر دست آوید بیران و ام چون ام روژه که بقاسی 3 روژان بقاسی 10 روژان چون وی گاوه لدور من چند گراف دیتن از فلیتی بوم از گلکی کیف خوش بوم من خوش بیر کر و ناو خوده بلیف کر من گوت خوده مزنه خوده قادره بوان گوتنان را مروفه جپاخر بملی من گرد و از آویتم ناو دریای و چو و وان دابو حیای واره من آفجنی کر از ولی واسطیه بوم کو هما بیجه من ندگاری پین خواه تف بدم من باور دکر کو مرن نیزی که هما وی گاوه من خواه حاضر کر و کلمه شهادت بینم و بمرم لی پیرک مازن هات از بلند کرم آویتم قراغا دریای رشاهای یک جوان گراوین کو من دیده بو هر تشت هلبت بداخوازا خوده من جلین خوش خواه کرن گواشتن من او لسر عرده بو زوابون راخستن و از وزلیام داکو راکبم رو جادنه از رابوم لگراوه گریم من بالا خودای او گراوه که بچوک و لنیواوه گلیه کی ببر هبو چه قضا از فکرین هین از جیگی نفت لیمه پیرگی یکی خرابتر دبم گاوه از رونشتی و لبال خود فکریم کو من جدل و جان مرن دخواست قایقه که مازن تجم روب لسر دریای بر بمن و دهات جتر ساکو ده حره اگدن وره سر من از هلکشیام سرداره که و من لناف شاخین وی داره خواه و شارت قایق هات قراغه و 10 کوله جه داکتن وان دست به عرد کولاندنه کر پاشه راست دریه کی هاتن وان دری هلدا او وگریان قایقه و تشتین کمروفه کی کاره داخواست بکه و بوه آنین نان آروان، هنگف، رون، می، چوالن تجا، جلین سپحی و گرانبوها وان افتشت همی برن مالک ها بن عرده اونها کاره که هجای حرمته دناف کولیان دا خویاده بو او پر کال و پشتخوز و پر ضعیف بو وی بدست لاوکه که پر چلنگ گرته بو بجن و بارا لاوک ولی لحف اسنک و خوشک بو کو از بدیتن هاوی را رجفیم همی چون هندروی خانیه بن عرده لی پشتی مدده کی وگریان جبلی لیویک او کتن قایقه و چون گاوا کو او جبر چوان وندا بون از جسر داره دا کتم چون جه کوان کولا بو و جاردن آخاوت بون سر من آخ دا آلی با آلیکاریا خوده من داری یه جدار کو قاسی برده آش بو هلانی درنجه که جکفران خویا کر از گلک عجیب ما از مشیام دا کتم جیر از راستی ایوانه که پرمزن هاتم ایوان به هورشیم و شیفونان هاتبو را خستن لاوک لنافبرا فند پیکتی گلدانک و سینیا میویان لسر دیوان ویکتی و به باوشینه که خواهینک دکر گاواوی از دیتم او گلکی ترسیا لی به شیوه که هری نرم منو ها گود سلامو علیکم وی
bi şêweyeke piçekî sakîn bersiv da. Ve aleykum selam. Min lê zêde kir. Ez xulam. Tu her bixtiyar bî. Ez kurê mîr û bi xwe jî mîrim. Xwedê ez şandim da ku te ji vir ji binê erdê rizgar bikim, ji vî cihê ku te ji bo tu bimrî danîne, were em bibin dostê hev, bi dîtina te aqil ji serê min diçe. Wê gavê xortû bişirî. Ez dawetî ser dîwanê li kêleka xwar û niştinê kirim û got, belê beyê min. Ez nehatima vir ji bo mirinê. Berova jî ez hatime ku ji mirinê xilas bibim. Lêbelê divê tu zanibî ku ez kurê zêrfiroşekî me ku li temamê dunyayê bi dewlemendiya xwe tê naskirinê. Ew karwanên bazirganiyê dişîne hemî welatan da ku mücewheran bifroşin mîr û hukmdaran. Gava ez hatim dunyayê êdî bavê min bi emir bû. Wî ji ramelavêjan bihîst ku ez ê beriya dê û bavê xwe bimirim. Yekî xwende ku dikarî qedera min li stêrkan bixwîne wiha got. Mîrekî kurê mîrekî din bi navê Qasîb dê kurê te bikuje. Ev tişt dê piştî çil rojan ku mîr ji swarê paxir gerî nav avê kir dê biqewime. Bavê minî zêrfiroş pir xemgîn bû. Wî ez bi îtina mezin û perwerde kirim heya ez gihiştim 15 saliya xwe. Lê gava wî bihîst swar gerî nav avê bûye, wî bi kul û keder dest bi şînê kir û bi carekê ve kal bû. Wî ez anîm li vir danîm. Ev xanî ji zû de hatibû hazirkirin da ku ez dibin erdê de ji destê wî mîrê ku swar gêr kiribû bifilitim. Hem bavê min û hem jî ez em gelekî bawerin ku dê kurê Kasîb li vir li wê girava nas min nebîne. Piştî van gotinên xortê ciwan ez xwe bi xwe fikirîm. Gelo çawa yên ku stêrkan dixwînin dikarin ew qas xelet bin. Bi Xwedê vîla wekê ku ruhê min xistiya nav êgir kuştina wî dê kuştina min bi xwe be. Min got, ax kurê min, Xwedayê mezin yê tu carî eznê nede da ku kulîlkekî wekî te bê qurmiçandin. Ez li virim da ku te biparêzim û ez ê li temamê jiyana xwe li cem te bim. Wî bersiv da. Bavê min ê piştî 24 rojan were min bibe. Ji ber ku piştî wê demê êdî talûke namîne. Min got, ey kurê min, ez ê divê middeta van 24 rojan de li cem te bim û paşê ez ê ji bavê te rica bikim da ku bihêle tu bi min re werî welatê min, bibî dostê min û warisê min. Wî xortê ciwan kurê zêrfiroşî bi gotinên dostane û munasib spasî min kir. Min ferq kir ku ew bi min ve ez bi wî ve têm girê dan. Em bûn dost û me bi şêweyeke dostane sohbet dikir. Me ji wan hemî xwarinên xweş û şêrîn ku hebûn xwar. Yên ku middetê salekê têra 100 kesî dikir. Piştî xwarinê em vêketin û em heya sibehê razan. Serê sibehê şiyar bûm. Min xwe şûşt. Min teşta ji paxir bi ava bêhnên xweş tije kir da ku lawik jî xwe bişû. Min xwarin çêkir, me xwar. Me lîstikên cûr bi cûr lêstin. Me bi kêfxweşî wextê xwe heya êvarê bihûrand. Me êvarê mîheke bi dendikên behîvan, mewîş, misket, biharatên bêhnxweş û îsûd dagirtî çêkir. Me bi xwarinê re ava teze ve xwar. Me zebeş, pasteyên hingivîn û gelek cureyên şêrînahî ku bi hingiv, dendikê behîvan û biharatan hatibûn çêkirin xwarin. Weke şeva berê em çûn razan. Bi vî awayî me 24 roj bihûrandin. Ji ber ku niha xortê ciwan li hêviya bavê xwe bû, wî xwest xwe baş bişû. Min jêra av di berûşeke mezin de germ kir. Hinek ava sar berda ser da ku germiyeke xweş çêbe. Xortû ket avê. Min ew lûfik kir, mesaj kir. Bi gul avên xweş ew mis da, min paşê ew li ser dîwanê danî, xweliyeke bi zîv neqişandî li serê wî gerand. Min jêra vexwarineke xweş û hênîk anî paşê ew di xewê re çû. Gava şiyar bû daxwaza tiştekî xwarinê kir. Min jêre zebeşekî herî baş û mezin anî. Min zebeş li ser lihêvê danî. Ez çûm ser textê razanê da ku kêreke mezin ku li jûra textê razanê bi dîwêr vebû bînim. Xorto henekî destê xwe dirêj kir û bilingê min girt. Ez yê xurrikî bi ser wî de ketim û kêra destê min di dilê wî de çû û ew tavil mir. Ez bi şêweyeke hûv qêriyam. Min li rûyê xwe da.
cilên xwe qetandim, bi girîn û nalîn min xwe avêt erdê. Dostê min yê ciwan miribû. Qedera wî yek ku stêrîkzanan gotibû bi cî hatibû. Lê min destê xwe ber bi wî yê herî jûr rakirin û min got: Ey mîrê dunyayê, heke min sûcek kiribe, ez ji ezabê xwe re hazirim. Wê gavê ez ji mirinê re amade bûm, lê ez xulam. Tu car duayên me nayên qebûlkirin, çiyên baş, çiyên nebaş. Min êdî tehemûl nedikir ku ez li wir bimînim û min dizanî di dawiya roja 24 de dê bavê wî zêrfiroş were, ez di derenceka re hilkişiyam, min derî girt, ax wek berê avêt ser. Lê min dixwest ez bibînim kadê çawa û çi bibe. Ji lewre min xwe veşart da ku bi destê wan dehkûleyan bi ezaba herî giran neyim kuştin. Ez hilkişiyam ser dareke mezin. Min xwe veşart û berê xwe da deryayê û min mêze kir. Piştî saetekê qayiq, tevî kalo û dehkûleyan xuya bû. Ew hatin reşahiyê bilez çûn berdarê. Lê wan wê gavê dît ku ax newekî berê ye. Tirseke mezin bi wan girt. Kalo bi temamî xwe winda kir. Koleyan axdan alî derî rakirin. Mirovê kal bi dengekî bilind gazî kurê xwe kir. Lê kurê wî bersiv neda. Ew li wî geriyan û li dawiyê ew li ser dîwanê kuştî dîtin. Gava kalo kurê xwe dît, ji xwe çû. Ji koleyan jî nalîn û gerîn bilind dibû. Wan xortu hilda anî jûr, jêre gorek kulan û ew defin kirin. Paşê wan kalo û tiştên din bilind li qayîkê danîn. Gava qayîk ji ber çavan winda bû, ez ji ser darê bi dilekî xemgîn daketim. Ez li qezayê fikirîm û gelekî giriyam. Bi şêweyeke gêj ez di giravê de giriyam, şev û roj. Paşê min dît ku vaye av vedikeşe û dadikeve, dimiçiqe. Rojeke xweş min dît vaye deryaya di navbera giravê û reşahiya mezin zuha bûye. Wê gavê min ji Xwedê re spas kir, ji lewre li dawiyê wî dixwest min ji wê girava bêyom rizgar bike. Ez bilez û bez meşiyam û gihiştim reşahiya mezin. Bi zikirkirina navê Xwedê ez ji sibehê hetayê varê çûm. Wê gavê li dûr min agirek dît. Bi bawerî û hêviya ku hin mirov li wê derê mîhekê sûr dikin min lezand. Lê gava min nêzîkahî li wî cihî kir, min dît ku ne agir e. Lê kuşkeke ji paxir e û ji ber daketina rojê werê diçirisiya wek êgir xuya dikir. Ez ji dîtina wê dîmenê wê kuşka muhteşem a ji paxir pir ecêb ma. Wê gava ku min lê mêze dikir, deriyeke kuşkê vebû û ji kuşkê deh mirov bi gewdeyên xwe yên xweş, lihev û bi rûyên xwe yên pir xweşik ku ji ber xweşikbûna xwe spasdarê ava kar bûn hatin der. Galekî hêjayê hurmetê jî bi wan re bû. Lê berê ya ecêb, ew mirov hemî ji cavê xwe yê çepê mehrûm bûn. Ez fikirîm, bi Xwedê bi rastî jî ev tesadûfeke ecêb e. Çawa û çi bûye ku ev deh mirov hemî pêrgî bêşansiyê bûne û ji çavê xwe mehrûm mane. Gava ez werê sekinî bûm û difikirîm ew mirovên ciwan hatin û silav dan min. Min jî silav li wan kir û serpêhatiya xwe ji destpêkê heyyada wî ji wan re got. Lê ne hewce ye ez ji te re dubare bikim, ez xuram. Ez werê gêj li wê derê, wan got: Fermo, were mala me, dê cûmerdiya me te kîfxweş bike. Em ji gelek eywanan rêyên ku bi hevreşîm û şîfonan raxistî bûn bihorîn. Li dawiyê em hatin eywaneke ji yên din mezintir û spehîtir. Li eywanê deh sedîrên bi nivînpoş û yek jî ya dawîn bê nivînpoş hebûn. Kalo çû ser sedîra bê nivînpoş ya yazdehemîn, yên din jî her yek li ser sedîrekê rûniştin û wan ji min re got: Li dawiya eywanê rûne û derheqê tiştên ku tu dibînî de tiştekî nepirse. Piştî middetekê mirovê kal çû. Paşê wî xwarin û vexwarin anî me hemiyan xwar û vexwar. Paşê mirovê kal ji ber mayînên xwarin û vexwarinê rakirin û li cihê xwe rûnişt. Lê wan xortan got: Bi çi rûyî tu rûdinî berê ku tiştên pêwîst ji bo me bînî da ku em wezîfa xwe pêk bînin. Bêyî gotinekê kalo rabû çû derve. Kalo li ser serê wî teştek û çarşefeke ji hevreşîm avê tibû ser û di destê wî de fanosek vegeriya û li kêleka xortê herî nêzîkî derî danî. Wî ev tişt deh caran tekrar kir heya ku hemî xort bûn xwedî teşt û fanosekê.
لێ کالۆ tiştek nedamit. Ji ber vê yekê ez aciz bûm. Wan xurtan çarşev rakirin, min dît ku di teştan de xwelî, komir û komirên daran heye. Wan hemiyan xwelî li serê xwe kir, komir di rûyê xwe dan û komirên daran ber bi çavê xwe yê rastê birin û giriyan. Bi girî û nalîn wiha digotin: Me ev tişt heq kiriye, di heqê me de ye. Piştî wan neqencî û xirabiyên me. Wan ew nalîn û kalîna xwe heyiya hingura sibehê doma. Wê gavê kalo teştên avê anîn, wan xwe şûşt, paqij kir û cilên pak li xwe kirin û bûn wek berê. Di vê lehzeyê de Şehrazadê dît ku hingura sibehê bi îtina bêdeng ma. Di şeva heştê û pêncemîn de wê wiha got: Parsekê sêyemîn çîroka xwe wiha domand. Wê gavê kalo teştên avê anîn, wan wek pak kir û cilên paqij li xwe kirin û bûn wek berê. Ez xuram, gava min ew tişt dîtin ez gelekî ecêb mam. Lê min cesaret nekir da ku ez ji wan bipirsim. Ji ber ku qedexe bû. Şeva piştî wê ya sêyemîn, çaremîn welê bihûrî. Êdî min nekarî xwe ez ragirim û min got: Gelê efendiyan, divê hûn ji min re bêjin ka ji bo çi hûn ji çavekî xwe bûne û mebest ji xwelî, komirê û komirdaran çi ye? Bi Xwedê mirin ji vê mereq û nezaniyê çêtir e. Wê gavê ew qêriyan: Hey bextreş, tu çi dibêjî? Heke em ji te re bêjin ji bo te mirin e. Pir xirab e. Min got: Ji vê mereq û nezaniyê ji min re mirin çêtir e. Wan got: Bira haya te ji çavê te yê çepê hebe, lê miqate be. Min bersiv da: Tu feydeyeke çavê min yê çepê nîne, heke ez her di vê şik û gumanê de bim. Wan got: Baş e. Bila qedera te jî bicih bê. Ew tiştê hatiye serê me dê bê serê te jî û sebebê vê yekê tu bixweyî. Xeletî ji te ye, sûcdar tu yî. Her wiha piştî ku tu ji çavê xwe yê çepê bibêjî, tu nikarî werî cem me, ji ber ku li vir bi tenê 10 dirhene û ya 11 nîne. Niha mirovê kal tevî mêşînekê hat hundir. Wan mêşin ser jê kir û gurand. Wan got: Niha em ê te têxin nav pûstê vê mêşînê û devê pûstê bidrûn. Em ê te li ser banê vê kuşkê deynin. Wê gavê tayrekê mezin ku navê wî roq e û welê bihêz e ku dikare bi penceyên xwe fîlekî rake, ew ê bêje qeytû mêşînî dê de hilde ber bi ewran rake û li ser çayekî bilind ku tu însan nagihêjin wir deyne, da ku te bixwe. Lê bi vê yekê re tu ê çerm jî bikî û ji nav çermî derkevî, ew tayrê xûf yê ku insana naxwe dê bifire here. Paşê tu ê bimeşî, heya tu bigihêjî qesekê ku ji vê kuşkê 10 caran mezintir û 1000 car spehîtir e. Qesir bi zêr xemilandiye. Di dîwarên wê de kevirên mezin yên mucewher û bi taybet zumrud û mircan hatine danîn. Tu ê di deriyê vekirî li herî hundir. Wekî me berê kiriye û paşê tu ê bibînî ka çi dibe. Me çavên xwe yên çepê li wir danîn, em hîn jî cezayê vê yekê dikişînin, ya ku me heq kiriye, ya ku her êvar em tekrar pê değişin ku tu şahidî. Bi kurtî ev e serpêhatî û çîroka me û hecî tu yî bila qedera te pêk bê. Piştî van gotinan ez li ser sûza xwe mam. Wan kêrek da min, ez xistim nav çermê mihê û birim li ser banê kuşkên danîm û ew çûn. Paşê ji nişkê ve min hîs kir ku ez ji alî wî tayrî ve hatim rakirin. Tayr ez birim li ser çiyayekî berz danîm. Min çerm jê kir jê derketim. Tayr firiya çû. Min ew dît, ew tayrekî spî û mezin bi baskhejanan firiya, ew bi qasî gîraniya 10 fîlan û bi qasî 20 deveyan pêk ve mezin bû. Bi mereqeke mezin bê sabir ez birêk hetim. Aynî rûjê ez gihaştim wê qesrî. Li gel saliqdana wan xurtan jî ez bi dîtina wê qesrê mit û matmam. Ji ber ku ji saliqdana wan xurtan gelekî spehîtir bû. Ji bilî deriyê mezin yê ji zêr 9 deriyên din jî hebûn. Her yek ji cure darekî saxlem, herî hêja û giranbiha ku bi zêr û mucewheran hatibûn neqişandin. û ber bi eywan û baxçeyan vedibûn ku tê de hemî gencîneyên erd û deryayê kumkerî bûn. Di eywana yekemîn de ez rastî çil qîzên ciwan hatim. Ew welê spehî bûn ku ez gêj bûm û min nedizanî ka ez li kîjan keçikê mêze bikim. Wan bi dengekî xweş û şêrîn bi xêrhatin li min kir û got: Mala me mala te ye mêhvanê deral. Em hemî di xizmeta te de ne. Wan ez dam rûniştin û ew jî li ber piyên min rûniştin. Ey mêhvanê qedir bilind, em kulew û malên te ne.
تو خودیه می سرتاجا سری می. پاشه وان دست به خدمتا من کرد. یکی آوا گرم و خالی نرمانین. بیین من شوشتن. یکی دن به مسینک زیرین آوا به بهکلیل لدست من کرد. یکی سیامین جلین هفرشیمی و کمبرکو به زهر و زیف هاتب و نقشاندن لناوا من گریدا. یکی چارمین تاسک و خوارن کو جبهنا کلیل کان دفرویا دریجی من کرد. یکی لمن میزه کرد. یکی دن به من ربشری. یکی سیامین چاف دامن. یکی چارمین بیتک خواند. یکی پنجمین دستین خود دریجی من کرن و یکی گود آ. یکی دن گود او و یکی سیامین گود آخ ترحی من و یکی چارمین آخ دلی من. یکی پنجمین آخ آگیر من دشوتینه. وان دست به فرکاندن و گواشتن راشی من کر و گود ای مهوان درار که مسئله خواه بیجه جبر که جزو ویا ام لبرن و بیزرام و نها ام بحاطن آتا بختوارن و گاوه از ساکن بم و من بشک جمسره خواه جوان را گود و وقت بهوری و بو ایوار و گاوه وان به هجمار فند آنین لعیوان دانین ولی رونی بوکو تدگود قیطاوانی ورویا وان سفره دانی خوارنین بجارته و خوارنین سرمستی ریز کرن. گاوا من خوارن دخوار وان مسوک که زمدی کم مریان جگوره رادیکه لیده دان. بدنگین افسونکار ستراندو بودن و چند جوان دست برقصه کرن. پشتی وان همی کیفخواشی و شاهیان وان گود. او درالو نها وقتا کیفخواشیا هری هیجا و راستیه. نها یکی جمع جخواره هل بجیره و جدل هشتنا یندن نترسه. جبر کو ام هر یک شبکه بتره دمینن و پاش جاردن جسری دست پیدیکن. لیوی گاوی از خورام من ندزانی که جوان خوشکان کی جانه هل بجیرم جلو را همی وک هف آرزوکار بون. من چاوین خواه گرتن دست خواه دریش گر و یک جوان نقاند. من چاوین خواه وکرن لی من تاول گرتم. جبر خوشکی آوی من ندگاری از لوی میزه بکن. چاوی من و ندبون. وی دست خواه دریجی من کر از برم. از بشفل جم وی مام. از چل جاری بوی را راکتم. هر جاری وی دگود. آخ دلالو. وی از دگواشتم من دول وی دیگر. وی از قرن جاندم محیا صبحه بکیف و حنکان ولی دوم کرد. او شوا پیروز بوی شوی بوری. بوی آوائی شفل پای شوی گه بوی کچکه گه بیادن به ایریشن گه جپاش گه جپیش ما بکیف خواشی شفل شوان زیده کرن. سالک بوی شوی بیکو ما های جخواه ببوری. هر صبحه کچکا شوا بی دهات از دبرم حمامه. لاشی من دشوشت. از مساج دکرم و همی او آوین به خوش کو خودی دانه عبدین خواه دجان من دادا و دگواشت. و نهایت داویا صالحات. صبحه که همی کچک پیک و کتن هندر جمن. بدنگه کی برز دگریان. پوری خواه دسر روی خود بردان و گوتن. آها خرونیا چاوین ما. نها وکیندن دوی ام ترکاتا بکن. دوی تو زانه بیکو تو یه نعولی بریاتا گله کز دسر مره درباز بونه و بمره رازانه. لی تو کسی جتا باشتر نکریه و دمک دریج ندو ماندیه. بیشک تو جناف وان ین هری محتشم و بحرارتی. جلوره ام جی نکارن جتا بقتن و دور کبن. من پرسی باشه چما ما هون مجبورن هرن. جبر کو از جی ناخوازم جوی کیف و زوقا کو هون دبخشینم بیپار بمینم. وان گود دوی تو زانه بی کو ام همی قیزین میرکینه. لی دین مجودانه. پشتی کو ام مازم بون و پیوه ام لوی قصره دمینن. هر سال خوده بری دلاله که دور کو ام وی و او جیما بکیف و زوقی تطمین دیکن. لی هر سال چل روژه دوی ام جور هرن جم دی و باوی خواه زیارت هاوان. اونها جی وقت وی کیه. وی گاوه من گود که چکن دلال. مادم ولیا از لور لبن داود سکنم. جخواده را دعا دکم حیاهون وگرن. وان برسف دا. بلا داخوصا دلیتا بجه با. آها وانا جدره کلیتین همی درین قصی. تو دکاری لور بمینی و ببی افندی سرایه. لی دوی تو دریه لبخچه یه هری داویه یه جب پاخر ونکی. حکه تو وکی تو نماکاری ما ببینی. لگوری قدر جی دی برایک مزن واره سریتا. همی هاتن جمعن از هم بیس کرم راموسام و بگرین گودن. خواده بتربه. بچاوین خواه تجی روندک لمن میزه کرن و چون. بازنا کریتان دستی من ده از چون در و داکو از سرایه بگرم. اجبر که روح و جانی من بری کچکان و مجول بو من نکاری بو از سرایه بگرم.
من دریه اول وکر. از چه ببینم؟ باخچه کی مزن یه دارین فیکیان. باخچه کی ولی خوشک و مزن من تو جاری ندیده بو. دناف داران دا جوین آوه هاتبون چکرن. داران وسا خوش آب هلدا کو میوه وان عجیب گرد بون. من میوه طعم کرن. موز، خورمه یم بقاسی تلیان هنار، سیف و هیجیر. گاوا من تیرخوار من جه خودی را شکر کر و دریه دویمین وکر. جبه خوشی سپحی و گشبونا کلیل و گلین لباخچه بیول و چاوین من زور بری بون. لور همی کلیل کن کو لباخچه سرای دنیای هنه هبون. یاسمین، فولیا، گل، بنفش، سنبل، قرنفیل، لاله و گل لکندن. پشتی بهکرنا همی جره کلیل کن من یاسمین کلدان بر بیولا خبر. به بهن خوشیه که کور من بهکر و جخوده را جبوه که سپاس کر. من دریه سیامین وکر. گوهین من به دنگ و ستران چوک ین رنگارنگ و جور بجور هاتن داگرتن چوک ده قفصه که پر مزن دا بون که جدو دارین هری باش و گرانبوها هاتبون شکرن. تاسکین آوه ین چوکان جزیو و تاسکین قد جی جزیر بون. ارد پاکشکری. آوه بخوشی نخواه و بستران چوکان پیک و جخوده را سپاس دکر. من گهداری آوه آهنگ و دنگ خوشیه کر. حیاک و طاریه خواه لعرده پیچا پاشه از جبو رازانه و گریان. لیرو جادنه بکریتا چاران من دریه چارمین وکر و لوی داره از خورام. من وساتش دیدن کو انسانه که تو نکاره وانتشتان خیال جی بکن. دنی و حوشه که مازن و فره دا قبه که برز بلند بو کو لبر قبه چل درنجه جسوماکی بر به چل درین ج آبانوز چکری و بزیر و زیو نقشان دی هلدک شیعه بو. هر دریک لعوده که ودبو و همیجی وکری بو. لهر اوده گنجینه که بو کو هیجای تمام میریدیا من بو. لایوان اول گلک صندوق تجا مرجان بون کو هر یک بقاسی هیکا کبوکه که بون و وک هیوکه ده برقین. ایوان دو یمین جیا اول دوله منتر بو. بکفرین الماس یاقوت سایمانی تجا بو. لیا سیمین ساده زمرد یا چهارمین کلچه زیر یا پنجمین سکه زیر جه همی ولاتان لیا ششمین زیو ساده لیا هفتمین سکه زیو جه همو ولات دنیای هبون. ایوان دنجی بهجاین ارد و دریای ین وک مجوهر و توپاز فیروزه سنبل و کورین یمنی کورین برقوک ین گرانبوها جه همی رنگان گلدانک جه مینرالین کس گردنی بازن کمبر و همی جره جواهرین خمله کو لگنجینای شاه و میران هنه تجابون و من از غلام آور و دستین خواه بر با آسمان را کرن و جخوده را یه هری برزه جبو و قنجیه سپاس کر. پاشه هر روز من هن داری وده کرن و مد و مطبونا من حیرین من زیده دبو. روژا چلمین تنه کلی تگما بو. آنگو یک و دریه جپاخر وده کر. از الوان چل کچن جوان فکریم. جبیری آنین وان از گلکی دلخوش بوم. جشیرینی وان جلاش وان یطر و تازه جهیت وان ین اسنک و خوش لحاف جبرزک وان ین نارین جکلیمک وان ین گروور و نرم بقیرین و دنگ وان ین با آگر و پیتی و لرزوی. آخ چاوی من آخ جیانا من دلی من بخود ایشه شوا خیریه از مزبوم. لی شایتین هر کلیتا دست من ده دخستا بیرا من کلید دست من ده گرانده بو و بوی آوایی از جری درکتم و من نما خواه گرد. از چوم من دری وکر من تشتک ندید. لی بهنگه پیس و گران بسر من ده گرد و از جخوا چوم. از جهیرا در وکتم ارده دری جاردن هاد گرتم. گاو از شیار بوم هر من بیا شیطان کر و جاردن دری وکر. از لدر و سکنیم حیاک و بهن سست بوم. از چوم ایوانه که مازن. بفند و لنباین جزیف و زیرکو جوان بهنا انبری رادبو رونی دبو. لنی و ایوانه هسپک سکنی بو. هسپکی رش بتنه استیرکه که سپی لانیاوی بو. و هر وها دقین سپی لجورا چوکا پیشی یا چپی و چوکا پاشیا راسته هبون. زینی هسپی بزیر لقشاندی بو. آفر بکنجی و جهکی باش تجا جرن آوه با آوه که بهن خوش تجا بو. هسپ ین کوکورا دلی من بون. جلورا لولات خو از سوارکی هری جیرک بوم. از فکریم او هسپ تام لگوری من بو. جبر وی که من به هفساری وی گرد جی ایوانه بدرخست و آنی بخچه و از لی سوار بوم. لیوی هسپی خوش جه خواه ندلواند.
Wê gavê min bi zincîra zêr li stûyê wî da. Hespî, tavel, du baskên mezin û reş vekirên ku min berê baskên wî ferq nekiribûn. Bi xof kire hîrehîr û sê caran simekî xwe li erdê xist û bi hewa ket firiya. Erd li bin me winda bû, nema xuya dikir. Wek siwarekî baş min xwe li ser pişta hespî şidand. Dawiyê hez bilaket li ser banê wê seraya Sûr ya ji paxir ya ku ez li wir pêrgî mirovên ciwan û yekçavî hatibûm. Hez rabû ser piyên dawî û ez ji pişta xwe avêtim. Bi serê baskekî xwe çavekî min kûr kir, tehrîb kir. Paşê bi hewa ket, firiya û ji ber çava winda bû. Destekî li ser çavê min yê bibirîn, ez li ser banî çûm û hatim. Ez dinaliyam. Wê gavê ew deh mirovên ciwan hatin derve û gotin: Te guh neda me. Tu jî niha rewşa xwe bibîne. Em nikarin ji te re bêjin fermo, li cem mebe. Ji ber ku ji niha ve em 10 kesin. Lê heke tu bidî ser vê û wêrê tu yê bigihîjî Bexdayê. Cem hukmdarê Mûmînan Harûn el-Reşîd ku me nav û dengê wî bihîstiye, tu li wir dikarî xwe bispêrî û qedera xwe. Piştî ku min rêha xwe kur kir, cilên parsekan li xwe kir, da ku pêrgî bextreşiyên nû neyêm, ez şev û roj meşiyam û ez li tu derê ranavestiyam, heya ku ez gîhaştim vê herêma aştiyê Bexdayê. Li vir ez rastî van her du mirovên yekçavî hatim û min silav da wan û got: Ez xerîbim. û wan bersiv da: Em jî xerîbin. Bi vê şêweyê em hatin vî xaniyê rehmê ez xuram. û niha êdî malûmê te ye, ka ji bo çi ez yekçavî me û min riha xwe kur kiriye. Piştî vê meseleya tuhaf, mazûbana ciwan ji qelenderê sêyemîn re got: Biriya xwe de here, ez te dibexşînim, efû dikim. Lê qelenderî wiha got: Bi Xwedê heya ez meseleyê yên din nebihîzim, ez ji vir naçim. Keçika ciwan berê xwe da xelîfe, Gafar û Mesrûrî û got: Dora we ye, bêjin û behs bikin. Gafar pêş ve hat. Tiştê ku wî berê ji keçika dergevan re gotibû, dubare kir. Keçika ciwan berê xwe da wan hemiyan û wiha got: Ez we hemiyan efû dikim. Deka îcar biriya xwe de herin. Gava ew hatin derve li kûlanê xelîfeyî ji parsekan re got: Evan no, hûn ê ku de herin? Wan bersiv da: Em nizanin. Xelîfeyî got: Fermo, bi me re werin, îşev bibin mêvanên me. û wî ji Gafarî re got: Wan bi xwe re bibe, bila îşev li cem debin. Sibehê tevî wan were serayê. Em mêze bikin ka em dikarin çi bikin. Gafarî emrê xelîfeyî bi cih anî. Xelîfe çû seraya xwe, lê bi şev nekarî razê. Serê sibehê çû li ser textê xwe rûnişt, izna hemî mirovên resmî yên dewletê da ku karê xwe pêşkêş bikin. Paşê wî berê xwe da Gafarî û got: Wan her sê keçikên ciwan, her du segan û her sê qelenderan bîne vir. Gafarî ji bo bicihîna fermanê lez kir. Ew hemî dan anînê. Wan keçên ciwan li pêş xelîfeyî serpûşên xwe berdan, lê Gafarî got: Em ê we bibexşînin. Ji lewre bêyî ku hûn bizanin em kî ne û em efû kirine. û we bi me re gelekî dostane muamele kir. Niha hûn li ber destê mîrasxwirê Ebbasiyan yê pêncemîn Harûn el-Reşîdin. Ji lewre ji bilî rastiyê tu tiştekî din nebêjin. Wan keçên ciwan guhdariya Gafarî yê ku bi navê hukmdarê Mûmînan dipeyivî kirin. Keçika temenmezin pêş ve hat û got: Ey Melikê Mûmînan, meseleya min ew qas ecêb e, heke him binivîsin dê gelek kes jê tecrübe û dersan wergirin. û vaye çîrok. û wê dest pê kir.